Abusiafo yewo live mi wo case ana ene asan babio no na wotweda wei eye na wotwe edi kan kra yakọ abato afemu enti abato no so de say de onim dada no it is guided by constitution emra na de adwuma enti mi wo case ana ne entumi enko abato no abra ye ni case ye wo case osu wo case ya fa me vim lady afia pokua ne me ne lawyer Morris Sample e wo ha no me ni abrepa ya yede mi wo case dwumedia ebrew na de hia kese pa wo mu ene se mi wo case ana mo fanche se abato nyina last weekend to me afambrem se wa mu nim se ye wa abato mu dia ene na mi wo case nya de betumi aba wo se ye bench ne ye koto aba no na ye hu se de abato no bekoso na fortunately se be bi eduro no ye wo omampani elect na na dodan ko ekufo ado sanso ene wo omampani a otia konwa so sei eye his excellency John Dramani Mahama obefiri akonwa no so 7 January ni nyina ye nkudidie e de magana emra sanse emra ene cheshe Ghana democracy no emra ene de Ghana abedu se emra ene de oman no eko nanim nti anwume wo case ana wo so wo case ana na nsemo ebeka no jai eye dutwem na wo nkrata sem no na de wo se yekoto aba no na ebinum ahyase no omuri nya allegations e fear of one tenant for aden all because of a battle ya to awie ye pe case bia wo a okay say oge no wagya no all because of abatwo say oge ya NDC no so ya MPP adole de okoye video na na bia gya ma mini oto mini oh chese any adole chese dey nyina obi a anya hwe it's a win-win for everybody nti ya be fie ye nyina ba be ware bom but mo so a mo plan say mo my imagine say bronya bebe mu bejeja mo girls mo boys mo so be hye mo case ana ye ba sesi ene lawyer Morris Sample ha na ka so lawyer Eric ochida akobeka ehun ti etwa kwan so obeba na afi wono so di America for mra so aba bebom mo am boys e wo America mo am kru no wo America shamka wane ko wo so ko yen krata ba no de dada obi kru wo ware akatani wo ware Ghana ni bi krata ba bi ni nyina ye beka wasem mi wo case ana munti ene wo ha vim lady ni ye mra sesi ana ye meto aso empapa asem Ewusiafo ya sama makwa ababio mi wo case ana se de munim no ya de wo lawyer for ma ben ekuku dam na de ni kan wo mi wo case ana ho se ya wo lawyer for ma krado se wo case bia wo bia no ombesom se wo case nko ade a ombesom no wo madi asem no e de amount anwumeri me sam wakwa ababio e da se wo do TV na to Adom TV ye wazoye eso e wo dem wasa so wo shop mumu amugu se ko num ne o kan shikaneshi num ne ade amotonton ne ma kakra nipa be de nti munya mpon kra no makopensuo bi kra gum ho ye damase samo ne ye tena se e wo mi o case ana eso na o case no jai wo say yes e ni kampana we wo se ni din e de kofi nyame se ye de ye mfoji o ye nkrofo ntem kan e ne de ba wo se ye de kofi nyame che na nyame che wo ti UK abrochime mu na anu ya ro nya adan ene enye danketo abroche pass no mi ameko emiko hu bi said o tia wo mu aso nyina de chan enye easy o this wash gloves mi ameko Massachusetts -20 na afa mi sanya menya frostbite enye easy na obi titi no atete ne bowere no atumi esi 5-bedroom house enye danketo na self contained we see the dan kakraka na kaso plot enye kaso eyi keto akra no so wo koshi ageli drinking spot wa oni mboga fo o mo ba eduma no wa abroche o mo e living no ube peja yare for am osisi nyina che nto omo basa no omo nane dollars ya any pounds ya ne gusu sa ube share geli wo sport oni ge yubobo nkomo a o pa na wom na som na ge ya tiato ni dom ono so atiato ni dom na je so oni ge yi ko ni fie wa fa ni serious a che so odi ge ya ko che na busuafo nyina nti ni da na wo sie 5-bedroom house odi obe ya kwa kotenem kra so hwa soma me because me hwe a uye ni papa nti o ya na oboabo no na se ne emesa kominchi UK makwa kope kakra dia ba kan na chire eyeyi a masan ba beto abrabo no se ne yakoye wo ho ade kama na abusuafo hu se sebe wunye mire na mitu mfichire anase kwayem ufi abusuam enti ma ba be se ope amaje wo awade wo ho na chese abusuafo ne hu se bibia ye legal break chese okoye wo manisika na chese wo ge yi dia hye edan nim no wo mo ye wo ma wie dan ne ade o se sika ode ba ye nyina fe de single receipt kra ni wo no ma geli odi a che ne se si yi nie
o se achire so wo na adwene so oh obe wa ga yi nya se wo di ntro odi na kwakotena fie no kura mu de wo anka wa ga no kura wo se hu se be me wonye nipa keto a no kura na wo de to ani ma che so no wa kwakotena ho wasan kwa achire kura mu ato promise ring be me na promise ring de ne enka hwe mutumi kwa kokokokra kofa gas nti ye ne doge wa kwakoto promise ring de ama sister yi so me show boy me kan tam dis na mo agina so for ayi so for kura ni popu ese edi se kura mutumi ja gas be na ansakra no mo ja no obi wo ko nya no obi eja ba bi jai eto so ato promise ring de ama no na mfie nsie nie na one ge ya tena che se ne wono aka no bro for concubinage ne lo mo example na be chemu concubinage ni se de che one ge ya tena ne ade wo se na se na ohu text message bi free pastor bi ho pastor ne ka che ne se wono ne ge yi ni chocho mucho aye ne yire ani customary wife ya na no ne ka ho asem mo he wo se afa de ge yi che se okọ all night a hotel mu no okọ all night ukọ all night akọ bompa ya mabo ya dan hotel mu all night no okọ say was so suspicious so hunte again no wo twafe na chi just wo no ti abroche no wo twitwi mponchense wo twitwi nkofo sebe toilet mu wo kokọ ko fu tray abroche be pam tray ekofi adomaduru ayi skip airport say bibi esi wa ha na mu enwane so hwe obi akọ aduma bibi esi onim so bibi na esi e no mu nya akọ up and down who be the skip hwe e to onko pam tray any bus odua on first kan mbra na wo akọ mpaibo hotel dem ti say Bema no why wa dia wo pese relationship oguno na se dia obi anim so ne ge na tie no ne koba na kwakọ ya ware anisa se so se ge na se won too free fie ho isan se dan no so di ni sika ko chembi receipt won ya won for receipt in mind se ge no wo so won too free fie ho se say ge na se the all penny etie nie pa wo pe 100,000 Ghana cedis adan a breach of promise to marry sister o de mama fa nko lo amore sample ho ate na ansa na no achi na apart from you know was charged 50,000 damages for inconveniences, any loss of time, wasted time. Just a brand wasting the time to abrochre, on the diamond into your pen. So 50,000 Ghana cedis, and no than chain up 5,000. Or see, I know you what it, no, one more no what it broken heart to crab bum into broken heart to home 5,000 Ghana cedis. I saw quite a machine to them, memoir crab and more. So, which will be more pen crab and can you? So if you pay. Just say, about open equal share of the dino. I feel sample or see Bemani so better car mano. Any identity. The me am crashing me back. Also better car money tea. Say Bemano or Bannerman kwama sebu money was 7 previous. I say me I make a man or you do. And so I trauma me into your summer and the actual good people so say Beman is so a man of crime one any that one a cheat. 7 ne to obetoka e dia mano nti wa pene so ama be ma no so aye mfie bebre wo ba bia wo bebie gya be ma susu se de o kire igusu okutanya gusu ketwa na wa wo yiri obi ba na wo di twia na wo di na ga no nka na no ne ho ya ye machine na so de abante yi so aye de wo yam tim kra te san na di twia no afa so wa ne biem lawyer misamu akwa bebio meje so na mra bebre ho nkra ta gu anim yes ya fa no 1-1 yes who watch here me wa case na this asemi etodwa no efa emprafion na I think say your program ni judges hwe papa judges one I'm telling you Supreme Court judge back bi em so can say dey di echinje ni obo judges bi this judge back can say say lo ampa bra me who case bi Supreme Court na okoyi chire me photocopy na they say a recent case 2016 yes case way 2016 Chief Justice Omomudi Assembly Mariam Menta versus Francis Apenyi Supreme Court of Ghana where they name paketo Chief Justice Nankasa presiding Adimira Doche so de ono na ne maye emanti ono pe ono ye Mensa versus Mensa no ena Benny JSC ena Kamba JSC omo na ma judgment 2016 and the way impenetrate case omo deciding for once and for all international impenetrate case court eyeye akokot na we say ekosi sen eni say o watch here just a Kamba na for say on the kind or defining impenetrate concubinage relationship is defined in the Black Law Dictionary. And we lawyer for book and we be out lawyer for no is defined in the Black Law Dictionary as a relationship of a man and a woman
who cohabit without the benefit of marriage. The woman in the relationship, the concubine, cohabits as a wife without a title. Although the concubine was expected to serve all functions of a legitimate wife, she has no authority in the family or household and was denied certain legal protection. Thank you. Where your Black Law Dictionary? Thank you. Or say empana share, obi a oye empana. Empana share na kasa che ayonkofo eda oba no oba man temo a wonu wuni krata e chese wo ye oba wafo ana be ma wafo uni sa krata ni bi but ayonkofa no a e chese oba no oba ma oyere ene okunu de no de ne sa pepepepe netie. The only difference is that wonu ni title uni krata wedding certificate marriage certificate uni bi enso bieja ubieja senior ma senior ma no aduane no aduane prapadem de ubeye bia se oba wafo ye ni nyina oye so Supreme Court has decided or see what two no say that or see whether a concubinage relationship constitutes a valid customary marriage per Campbell say obusa say empranchie ebetimi aba ne say empranchie ebetimi afa say eya aware papa aware kan abra ho ade ana ho ade yobia emamu ana na no year court in the mind or say that a concubinage relationship does not constitute equate a valid customary marriage was rightly distinguished by Osere, Justice Osere, as there was in the case of Bedu versus Boachi 1975 no one and a court no candidate to by Sajaji ewo Bedu versus Boachi case mu say empnache nyaware kan so for kind what say or to us say where a man lives with a woman not as a real wife but only as a concubine with the consent of the woman's parent, that association cannot be translated into a valid customary marriage because the man and the woman are reputed to live as a man and a wife. Even though the defendant freely described the plaintiff as his wife and also described the association as marriage, this was no more than another euphemism of concubine and concubinage, respectively. Eti, asem we wuka. Yes. Inti na yeme that's all the case. What I can say. E man abanwe ye ka kire mu o tom bronye bra bi be fa so obe wa 2017 ti bra betena ni fie no abieja okonom joy daddy okonom brukutu okonom mesmese okonom ho ahwan efoforo na aba no kwa de se adon kobitese ona po bitese abato de ona po mahama ona po bitese wa mesiri nyina bom on rush on ice no de lemon atua na pampam wa guna wo wi abebu obebu sisi obebu wa piaso wi asa de anopa de koti ayi akokora tipa saa onai otokora wot ge yi de ya wo kan wo se be me afa ne to na sebe moni mu anu afa ne to na ntumi ntena se asa de kotena se asi ne mama no court say ukosoro uba fom o eyempena twe se be ma no kora owo oba no wo maame no papa wabusuafo kora di tumu se be ma no wo ne ne te a eyempena twe otom enya aware lawyer thank you enya brofo ase me kan no into one say aduma me ya ma ye ni that's why ye papa into impratwe wo hi Supreme Court had decided say entumi nya aware da wo betuma tram impratwe 20 years esi niama ama be ma ne sex aye bibia be ma ne parents be hu entumi nya aware Debi lawyer but kwan bi so no e was say any Supreme Court for judges to disagree omo ye yes omo ye respected justices but say empnache nya aware de eno so me gidi say was that be ko review me no mo nya adwen ade na ni say aware de otiete lawyer ono e friend say a case here okay ya okoti Bedu versus Wachi said no matter if you do on the be ma ne betna ana oba ne betna ene ma dodo a wo besi aduane dodo a wo bednoa ka ki dodo a wo be ye awayefo de na omo ye awayefo ni bi tie as of ma before ni bi o lawyer yi omo si ne ma church members na be si ne ma omo no aduane church members na be no aduane so ho nti adenti na was say obi na obi tena if you enya ware sisie and this law we yen to be because Supreme Court can chom say it is contradictory to Article 17 because Article 17 it says me yenyi yimu by sex or whatever. The bill said to aware and Supreme Court person shaware emukina. Say yemfa dignity emma warrior yem promote proper marriages. Once yem situation na nipa menu be ko hia. Oma ye ya ware. Na yakotia na say aware. America dey na say ababa freely. Odi say Supreme Court say utwe mpna men twe mpna na nyen wo say waware
sir because you want nya wari for mrade mom and you go twim pna manya wo so wo mpra twim no e be na na wari a say nya wari for no nya no wo be na na no nua be ma betena ha no lawyer ba ko ye ba ye wo betena be ka say ye wo customary that is what I'm say now because oh you're wrong because you see it pesa Supreme Court this is judicial what to mean nipa ne tena 20 years for nya wari yes and the Supreme Court can say final judicial president yes case law final just a parliament eko pass law say na we be awuso disagree no the parliament ni wa adwena parliament no but say Supreme Court na betimi asesa ono asem a waka ne just obi call for review but we say your latest case 2016 Chief Justice and I just say your latest internet just say o ma twimp na kese lawyer o ma bregu she fit in preaching o ma bregu enti wa uti yen enti say obi ti bi ho what so be man make us say obi asom na no say tekuna because baby otie yi o dey say now the that Saturday o be bi niam wifi eye kwa ofa wo kwa unyi owu a ebuso nimu obema no anu nche japade mu o dey say na case we wo tie a obema ne oba no kotra ye no obema ne ma oba ne betra dan a ono what the kind is completed now until oba no kotra ho no ofo say if you do anu wa kotra ho nti no owoyere oyeyere na ade oyede no ofo say owoyere nti no say omu jaya ending dan na we finish otimu no owo chefa wo mu sanka oyeyere a anka wo chefa sanka oyeyere anka man be ka say once papa ni see dan na onu no kotre mu na onu so eboa na wo yes dan na anka obenya some share mu ban pratwe no man say dabi ansa na ubetwe mpra no benya share wo ube man to prima ube prove direct contribution enti that normally na pratwe no enti court be o discouraging crofo from pratwe hu ni fa so thank you and na utwe mpra pratwe mu esa nsem mra no recognize enti no ma pepa nyeduma uno obi mfie na responsible chene nyansem thank you uno bi aduane lunch kra bra na receipt to thank you o si dan na u bona for receipt no na say lawyer ukodwom makola market ana agbogloshi na ukodi dwa dome market sei na woni obi twempna na ukodi dwa ukoto ayi kontomere bunabunu enwa emire ayi adwene supeku banchi menken baye menken posimanu receipt ni ho ti beden no approve enu no wo ka che obema ne say impro na etwe no esa say me nyo yiri nti no wo se me mfa sika nwi aduane a yenya agreement say wo me what happen so say this month no me fa me sika enwi aduane in the agreement no ho no wa che sika ko a wo di aduane no lawyer say ma wuken yenko busa mema so wo munya agreement Ghana for mema na aka sign na wa because impro no one father sidie ankyere say wo so bo bra court say etu betimi ni nipa na tan be 20 years aye we nya aye ma kapre aye serious just say wo prove say wo ne try no wo ne ye japade no wo di receipts court pay receipts ye mpa no de wo di receipts aba kire say na wo contribute eno pokra no ye refund ye very reimbursement wo di say nya wo di ama no ye de ma ya kase wo share order ya do sika no akeke yes ebiana interest kitu ebi ya but untu bi kase wo interest in the matter say e ma no say wo say plan na ye nyina ye fa ne say o say force wa na mema no koye ho ade ne ye ware wo mnie ne wo mtena dude because uni nipa ne tere I said okay men services men say yes uni receipt kra so na tena afi kra e da amosi o ka amato wo chafa 50-50 dude and 50-50 court no share circumstances of the case normally they share case no say the city e be when 50-50 be one so court to make say be 40-60 need additional circumstances of the case na o share we no into obey die ya be me ni na kwatena fie yi mu wo ka so ono so chese fie no to no wo ye adwuma be me say o de euro ni ayi pounds ne be te bia na enso no de bia to iron rods dia abema no achi na ye obema no ko promise no e ko share the promise ring into the say yes no get na akoto kawa na share obey dey prove say ampa be man na dey be man no kasa jatumu say the problem what jatumu say o promise no na ko be ye no ade nda o hu say osofo bi asofo mesremo say na mu fifa fa manfo yere mu o di ase asofo no mu baware wo Ghana mu nyai musuba nye ebi mu musuba nye o pipinia o mu bieja me say osofo bi musuba o ye ne say we a nice girl na kudi ni ma
no ka just okunu wo ace hey na say girl no so no ka just say okunu wo ace asofo na be kire say uni o ka just say okunu no na no kra lawyer emre mu no se sofo ko ka che obi yire se ni kunu wo ace untumi nsu no defamation but oba no so sofo no enti o ka just hu so okunu wo ace so o person wo ni okunu no ja na no ka just say spiritually wo say ace for that man went no ono betu yi ace no into two ace no be da yes ono da no ewura hu o di ase wo ba o dey mu na obe yi owe enti about this oba no ko fia ono ni kunu da ono ne boy na na o so for no twa ho ni asofo no ebi mu ye no anya kama hwe bi ni say o so fo a okohia wo hotel ye deliverance bo na ko ye test na so fo ni bi wa ade o so fo u da no obi yire anaga 11-12 p.m. now them text no ye den omo ba text so for ma text or the ko ye den just say or text young girl or so for I so bon pai no but say we say case here wo ene girl nka say bi asofo ne nada o be man no so all suspect say o see kan I saw a text message from a so-called pastor telling my concubine how he enjoyed her the last time after honest 70 but I was so prove you lawyer we evidence enough Mr. enjoy her last time no obi o set the agenda o ye bema o no ba wo ho no so fa che ama message say dano yeah no eye me de and evidence evidence as again ka so onim ho hwe so no onim about so no can so o enjoy wo na say bia no so for no text ya command girl bi na abebie ne ho and possible and bema no say me suspect and because normally you can remember no more worry no more bochi no and na mo twem plan ko mo ha mo suspect wo da na wa ba no say ba behu enti na no na edi sama be but problem abema no be nya ne ye wo promise no now share the wedding ring na there obetumi sue yes for breach of promise to marry and no say no but since I promise no lawyer enye mo na mo che mremu na wa me yesu na ma bebe fi se ye share me o case ana say breach of promise to marry no we dey say ejina bibi so dey ejina so say number 1 ubedi no kra number 2 bebo ma message dan number 3 ubehwe fie number 4 ubeye kronkron na say wo sa basis na breach promise no bo she ne say ma sure bo say mewa o ma sure bo say se mewa 22 ni ma sure bo say se ko bieja o ba bi na mefa nkase nkodi ohu ma sure bo sa enti se eno no mo ne be man ka so ogina no so no say suspicion ti no so yes it was a be man no enti be man be nya problem because ena ka wo ka no say wo na wo suspect you enti so na kokko pot ko prove na be no so for no so be enti bia so wo no so onko enti be di for be man no enti be man dey on suspicion enti no ba be to gina so say media wo waste me time for 6 years ma prama o ma ye we ma because of winti no ba me bia o se me pe bia ma ampene wo temperature no be ma bi wo mo de no kokono nka ya onu wa o be bia fa o ko party na na o se o mo ya mo se wifi bi that o o ko party can see my wifi I said those days na me sha no mo ya me get kra na ye ko party no bi sapede me bufu na me very very jealous me ye jealous wo hwe me yire bibiri ko na me bufu ana be ka che me say of when say obi so opel na ye me ya o di say enti no ya o me bi wo mo de no kono ka ya enti wono oh ma woni obebe bia enti for 6 years no wa boge na atmosphere boke shira to na enti no breach of promise no sika no edoso dodo 1 billion ade I say 6 years yenye 6 years 1 billion no e ka 6 years no also elder me say elder 6 years lawyer o ware ya senka be na kwa wo be nsia 1 billion no 6 years so to be the wo be 5 1 billion no doso and so say breach of promise 1 billion no if no so say oji 500 million for inconvenience and loss of time. Yes. We're wasting the time. You should go into the breach of promise. The first one is a breach and the promise. Boss no kwano no. So what shall my boss or be wa me? Because with him, the entire case was very important. The lawyer minya ka be fast case we. Na so ye be kwa do Supreme Court and Supreme Court ma another judgment on this matter be boy and say. Remember what Ghana how mo shebo mo do so pa. Sebe money mu a. Ghana for member mo nim say me official ambassador for member me feel mo pa. Me do mo pa. Ene Ghana boys girl ba ko pe but
nkwase aboshe na amoshe ne kroma no beja edosu ubeja ya munyai enti boshe no kwa na 1 billion 1 billion no ansa na me time we wasting no 50,000 500 million and so 50 million for injured feeling what broken heart enti no sa na many di ade okokota obenya but court depend say obetuma presenting the case no na judge no say biampa breach of promise no na or deserve 1 billion and if so no inconvenience and waste of time the number of years or the answer so no feeling no and no we quantify the same if they na bob but we a good case obetimi dey akoko yes a good apart case from breach ni dey no say was share the boss say one obeware no one wire no obe succeed and if so no inconvenience and loss of time no obe succeed and so wasting the time oton ko bi kran ko nya won fa so good and but Ghana girls mun tie ye na obema so betimi akoko yes obema so sa because abrochefo no man so bi na say omo so bu mema no kwasa yes unse no man no omo ye me hu abrochefo unse abrocho wo America say oye nurse unye sika wo UK oye nurse unye sika bi me health yi oba no abe ware Ghana ni osi o me kwa aba me ko enkrata na okọ obako no bu okro no mu ko party unse abrochefo du a what time no mu ko party o asenye no boy na surodo no no akọ bieja na otia so ho eno so bema no so bema na kede ye no yes bema no ko me enka mama no ko to de bia mema no so ma ne bibu o mkwasea mema de ne ye obema ba wakofa oba na wafa no na ebia wobo no ka ebia kusua addressing o ti ase ana na ku school o so obema me onimi obema bi wa bia no on school na nkonim wafa oba so yo oba no corporate lady enti so oba no so promise bema no say aw wo hwe me ko school wie na me ye ni pap say ya me ware wo na ono so ware wo a utumi file for breach of promise. What do I say? And also loss of time. Maybe because of Obano promising so what we into one ko baby. It will also come up be mania. Into be so ya book say bia no so to koko. Yes. Court Ghana court be dia to move because also you nipa. What do I say? It's as a man to a man so be wa friend say omuni brade. What do I say? Ebi so wa so a ye transima your friend say ye dada omo. Obi wa ompewo ma no oju sika. E man so munja isa sare na ya oba mo mped me ngini sika ya be di boje yi wo bo hu ma no hello I miss you onim so miss you o dey say I want to say yes a man na mu miss me man na mu nfa mu miss no bro yes na say read any law mu any law biem any law tio ojiji dipa deceit unim so mpeme now what catch me say who miss me because of missing no be dey who nim ni petim lawyer don't him relative of the matter they say a man no be put him say ya ware ye me lampa ma trans ma ware now be catch me say what for the Christmas enti no then I compare again there be no compare some man to don feel na say man feeling there enye wo na be kokon wo social media wo program ase ama be feel program me kwa man me so mo feel wo ni be feel wo o to ni me feel wo mama be wo sick down marry sir hu no hu ba mo kan chem so mo feel obi wa onya wo obi ka che wo say some film ye film no onya no be the film o dey say be onya me be me film am ka che wo ono be me film na me na me ne film there be ono be film o dey say so be salaso be yo me be wa me say o ma ka che wo di mi die so de ni adi so say girl no man na fo o dey say enti who say who plan me be ka che wo plan dey man for fa de bia o dey say enti once your public figure present there deceit so one man lie no say enti no umpe be ma men nada no enti nada no o to issue for breach of contract pizza wuro aye beje entare ani koma de no ya de ana oni be ya no so man no so no o de no pie na okoto ade na utu awia balance no oje kan o de lawyer me ba mama ka o say mi wo case na wo hwe no live e wo Adom TV so ya fra me vim lady afia pokua nkomo na ye de me ne lawyer Morris Sampao e na wo hanom a ye hwe obi case a wo de aba one be ma tena twempena emfie nsia be ma ni sidan ka so a watena ma hwedan no so ama no adwuma ni nyina ono na eye be ma ya hye no promise ring so obe wa no afa de be ma say oba ne sofo na ko all night wo aso da yi hotel nti on wa ne bi oba ne say oje 1 billion another 500 million any 50 million empemanim ni nyina breach of promise to mine wo good anim ase am obi ehun say asoma ase ge ani ya wo ne trim play mu odin lawyer the court case supreme court case aba che say empnatwe asa no sabe eye nkwase empnatwe ye mra ne meto ansem na aka no so mi o case ana ni
Yamakwa baby o mi wo case na live e wo Adom TV so with Vim lady Efia Pokuya ne asan to so ebio na ye ne abra ye kan obi case ama ne because so yonko da no da unnim enna sebi o monimu a awiase mu ha be ma bi ana so ba bi ani wono ma what one mo se me de me pempna twe me de me mpa awade ana se bia me de mpese nkofo ye me saa da bi onim se empra no okọ akotwe no eventually no edne be kwa akosi awade na ye ma ne mema no aba wiase na ne ye nni no kresa de bible aka ndada se mre ko ewiye no nipa emre mu ode be because nipa ni do enti nipa ne tu obi ho pa so na koma du ba bi fufro so ho e na amara ko bansa obai obi na 6 years ni boga wam wasi wudan na ade nyina so twede akọ akosie na lawyer pani pa ochire rekoche da ko wa homa no so ne New York Bar Association lawyer for ku a ewo New York United States of America oka ho bia oye Ghana ni de hye uduru wa wo mun krata asem ne ade nyina ne wo penkrata na lawyer we wa moawa na je so on krata nya de ebeyeyim lawyer wa homa so lawyer anwumei ye mo adwemo akwa aba fa che se wantumi ameduru a we de ye pa chem se communication na ye issue fa che se boko de bibia boko michia atiefo nyina ne atiefo je so na mbe so mu hu ha ansa na wako why na ice no wan fa ni nyina ansa nkotena America ice ni mu why ze menye problem kra bibia mu pese mu hu me no mu be hu me ye dasi na lawyer case ya yensa ken very classic case mun kro obufo bogafo ye bi eno obefa obayi na wonne tie na ayi wasidan eno ode oba na kote won wie die nti o send sika ma obayi de ye ne ade na 6 years obayi so tena so ahye no promise ring say mewa okoba bia na obi sister we fine girl cross hey bra me de plaster fam yi sabi o mi baabi me boga wa brochi a me twen no amo aba afi de boga yi so suspect say oba no won ne sofo ehye ho a wo ye all night o yi hotel nti on wa no oba ne so woje 1 billion on over. Number 1, breach of promise to marry. Number 2, we're wasting the time agu nanim ase. Number 3, we say wa man broken heart and nko broken heart nko 5,000. Lawyer say me et saying yo afia I am in America there. You need to be a friend of breach of promise to marry. Muni bi ho. America mamu there say when you be na mo chimpna eno no en leading to be there you beka say onya kono ne wa Maria emra ene no edi na so onipa ne chimpna but to American pnatwe so omo dituma na empathy there boni pia ni empathy ho na so na empathy en na ne aware but emra no America fo no se bia New York no o se kanene na America visa kra mutumi ye fiancé no abefa no ode ne ko so ho enti bibisa na mehwe se Ghana se enya Supreme Court case 2016 year Supreme Court say no matter the length of penalty edi 2 years or edi 10 years or edi 20 years o enya ware da unni right bia wom America te saying yo America kono ye wo ba bia a few states I won because I won't get and penalty tum. As only on your corner, it's not a more than 4 years. Now you're trying to say, if you're not on that penalty, yet more warrior and a friend of common law marriage. But your state, Ben Boboche, but your Boboche, why? You, I don't have a friend of common law marriage. State maybe. Pennsylvania, I recognize it, common law marriage. Florida, I recognize it. Now, so New York, New Jersey, Connecticut, I recognize it, common law marriage. So now other states, I will be great. Well, Americans, so I recognize it. I see. If it says only a bit now, America, no, be better you know what's now, action plan, I'm not going to worry. Everyone who paints it, many some worry. The word our ear no me pessimistic. And I am planting and I action. I see. And just only a kono any jawari and so take additional steps. You to an amount na okoko wario ewo emra kwan so. And na edane our ear. Now, ya ka fiancé visa. Fiancé dia eda so ho no se tia. Fiancé visa no chere say me ne oba we e twempna. Bani age no ho me pese me ware no. Once I only have American citizen, no, obey me after I fiancé visa, I'm not the work for me chrome
wa America ho so ni krom na owo 90 days ena bia ediokron se ware o so wan ware wa fiancé visa na siegu ena enya se bi odi fiancé visa na be fa odi wo kontino na tintina tia asese oware o eno ntina mrama ho kwan se oni wontina busumi miensa yiti aware no betumi happen within busumi miensa no say by force as aware na ba so na so Ghana ha no mo de Ghana mramo no ye will be a friend of breach of promise to marry. Now breach of promise to marry na say and you say me no twem prakeke nti na aware no na mo me no twem pem we den ma se obo ama e bi mpo a ebo no so mpo no wagina so e de aye eniema horo bebre e bi mpo na sebe wo obai na wo na didi wo nsem na be ma no fi ni nsem enso ka che oba ne se me no wo twem plan na that me warranty what say the thing na dia shows ama wa ko school e ama sebe e ka kolampo e se ko wumpo ni nya no wa time enu ti o ma sa promise na you were in Ramu with a friend of consideration. As about to make like said, essence, Boshana, we say meaning Tino. Mijina so Niama, a whole way. Lie on him. Wait, Mr. I bring a dear Munim. Next week, Bacho, so won't quote, say, Mba. If I show me what I next week. Until Bacho next week, full 1 hour, but na na sa fiancé visa no se de nko for de dada nko guess wo kroma na ho nya asem keto betena ha na mpacho fa America mra na odi free New York ba eni nyina bra ha na ye ma ye odi pa ye beti awie mama ice na nane na ye breaking mako na lo ampa so so oni mu dada okra ya no ye abade mi chire wo corners bi wo but ha ye pa so o hwe okra be ba ka che se wo ye fun kra ye kese agya ne tie se Pepe. But say we have for Cassian. Eti patron next week, me and Rane and Twas will me case and as na sepa yadasi bebre nti patron so obi so ono betwem pna wo pese onya ho fa so Ghana ha o se Pennsylvania eno ebi wo Virginia ebi wo Florida ebi wo ho na fa twempna no boga fompna no twe no me fa nko na nye sa ya kan na do twempna no gu lawyer yemfa final comment brand date ya onim next week mu nyina mu be shia megani amega be shia na ehun case said e be fa de be final comment ni ye o promise oba say o fa de to na o be man car na one nya a criminal offense until be be o promise oba na oba de no ma o na one the promise na o de die a rape until oba ma o ka so oba ma oba 1 million. Na about no pedoso so on that. Now later no money 1 million now. What raping? That's the new law. I see. Because consent no. Then you must say unconscionable. It's a consent will put by fraud because yes, you know. Then they said. A normal contract. So bet me the normal contract. Yes, and this is what people should understand. Eti ebusian for ye branded yet here, but you were fine classic case. A court document the way Supreme Court. Ene de aba oso twempna mfie mienu mfie nan mfie du eye sebe monimu a nkwase ampna na watwe twempna nyansa wom enko twempna 10 years so metene ho Supreme Court na de aba no so no matter the land sebe eye nkwase ampna twe ye beto so next week yankopon ya adema na yakom ne nyina ya fe ho adesua 2017 ye nko service akwase ebo ni mu biem ebemo oba o enkotu obi be school fees e wo twa atete no obeye yi obefa boy foforo ati ase enyume yan fa me case anansi yan fa na se kese mpa ma ye lawyer papa lawyer Morris Ampal na ye lawyer obey crime Jennifer wawo Jennifer nyakopon shaw so aso ye wo na o Mrs. o no ba ni nyina mo ho eye kama nyakopon shaw mo so amohwe me case na nyakopon sham ene ye ntumi anya live streaming next week nyakopon ye adoma ye betu ye boa baba bom nyina na ye de nyina ba betudwa enyume yan fa me Vim Lady efia pokua ene papa me producers ne Raymond ne cameraman ne ade nyina nyakopon sham se de bia no munye ho aboche ema me case na Friday bia ye de bra mu enyume nonkron nyakopon sham ye be hia Adom enu kan yan next week mo aniti